amakuru rero yabyukiye hari iwacu mu Mikenke. Tubibutse ko mu Mikenke aho ngaho niho hantu iwacu niho nzi kurusha ahandi hantu hose, kubera kuko aho niho hari iminyonyo yacu. Mbibutse ko aho mvuka ni mu Gatenga, kandi mu Gatenga unuguwa ngo uvuye mu Gatenga uhita wambuka ukageraho bita mu Basita kwa Serurangura. Kwa Serurangura ukaba wakwinjira n'ubundi umanuka munsi ukagera n'ubundi ariya mu Mikenke centre ku bitaro. Uyu munsi rero babyutse baterwa baturutse inzira zine. Inzira banyuze mu nzira yariya n'ubundi biraro mbiri. Aduyi wa mbere yaturutse biraro mbiri, undi aduyi wa kabiri aturuka n'ubundi mu Mikarati. Tubibutse ko mu Mikarati ni yakurya n'ubundi yagwerera. Undi aduyi yaturutse n'ubundi za Gipupu n'ubundi urumva yavuye mu Gipupu arazamuka agera aho bita kwa Mucware arazamuka ararenga mu Kidegu arazamuka ararenga hariya Mwirango n'ubundi Mwirango nibwo guhita manukira aho bita hariya za Makayina arinjira ahita serukira neza aho bita kwa Sendoto. Bashakaga n'ubundi guhita bongera kandi gutwika hariya muri centre n'ubundi ya Mikenke kugira ngo bakomeze nyine n'ubundi nibakidobza kuko biyemeje n'ubundi kugirana. Ariko izo access zose ko ari izo nzira zine aduyi wanyuze ku biraro mbiri bamukatinze. Bwana munyamakuru, ndababwiza ukuri urugamba rwabaye no munsi sinzi ko bazongera kugaruka bitewe n'ibintu bakorewe. Bahasize abantu benshi cyane ndetse bahasize n'ibikoresho bidafite uko zingana. Twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye hose kuri ino si ya Rurema. Areka tubasuhuze tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru iyo n'umugabane dutuyeho. Areka twongere kandi tubiyegereze mu runo mwanya twabagenewe amakuru agezweho cyangwa se ari kuvugwa mu karere n'ubundi k'ibiyaga bigari, tukibanda cyane DRC ndetse n'ibihugu bishamikiyeho. Nibwo turavuga ku ntambara cyangwa se bikora ku ntambara n'ubundi za DRC. Reka dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe, muri abagaciro cyane abakoze kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Dushimira by'umwihariko abantu bo kuri Rugenza TV yujuje 10 subscribers, turabibashimiye cyane, ni mwebwe mwabikoze. Tubaye agaciro rwose, mukomereza aho ngaho. Dusaba kandi n'abandi batarakora subscribe kuri aya macano yombi ko bayikora, hanyuma tugakomeza kubana namwe nk'ibisanzwe. Rero turi kumwe na Rugenza TV, reka n'ubundi tumwiyegereze duhita dukomeza n'amakuru yo kuri uno munsi. Ni ku itariki rero 16 cyangwa se 16 z'ukwezi kwa kane 2025. Kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza bwana munyamakuru. Uhaye kaze kandi Rugenza TV, duhita dukomeza n'ubundi amakuru yacu yo kuri uno munsi tariki 16 z'ukwezi kwa kane 2025. Tuyahera n'ubundi mu Mikenke aho mu Rukerera n'ubundi habyukiye ibitero n'ubundi bya FARDC na coalition ya Wazalendo ndetse n'ingabo n'ubundi za Barundi hamwe na FDLR. Wakomeza utubwira ko urakoze cyane bwana munyamakuru. Joshua Entertainment n'ubundi tugeza abandi amakuru yabyukiye muri ya misozi iwacu. Breaking news munda y'isi, amakuru tosanga ku yandi macano uretse kuri Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment. Ibyo binyamakuru byombi mutuzamure muduperekaho mwifuza ko twagerane nk'abavandimwe, natwe tuzoza tubageza amakuru rero yabyukiye hari iwacu mu Mikenke. Tubibutse ko mu Mikenke aho ngaho niho hantu iwacu niho nzi kurusha ahandi hantu hose, kubera kuko aho niho hari iminyonyo yacu. Mbibutse ko aho mvuka ni mu Gatenga, kandi mu Gatenga unuguwa ngo uvuye mu Gatenga uhita wambuka ukageraho bita mu Basita kwa Serurangura. Kwa Serurangura ukaba wakwinjira n'ubundi
umanuka munsi ukagera n'ubundi ariya mu Mikenke santere ku bitaro. Uyu munsi rero babyutse baterwa baturutse inzira zine, inzira banyuze mu nzira yariya n'ubundi biraro mbiri. Aduyi wa mbere yaturutse biraro mbiri, undi aduyi wa kabiri aturuka n'ubundi mu Mikarati. Tubibutse ko mu Mikarati ni yakurya n'ubundi yagwerera. Undi aduyi yaturutse n'ubundi za Gipupu n'ubundi urumva yavuye mu Gipupu arazamuka agera aho bita kwa Mucware arazamuka ararenga mu Kidegu arazamuka ararenga hariya Mwirango n'ubundi Mwirango nibwo guhita manukira aho bita hariya za Makayina arinjira ahita serukira neza aho bita kwa Sendoto. Bashakaga n'ubundi guhita bongera kandi gutwika hariya muri santere n'ubundi ya Mikenke kugira ngo bakomeze nyine n'ubundi nibakidobza kuko biyemeje n'ubundi kugira na ariko izo access zose ko ari izo nzira zine. Aduyi wanyuze ku biraro mbiri bamukatinze. Bwana munyamakuru, ndababwiza ukuri urugamba rwabaye no munsi sinzi ko bazongera kugaruka bitewe n'ibintu bakorewe. Bahasize abantu benshi cyane ndetse bahasize n'ibikoresho bidafite uko zingana. Barabadiscipline mu buryo extraordinaire, mu buryo budasanzwe. Ngaye nguko bwana munyamakuru nuko zagenze muri iki gitondo, ubwo n'ubundi baje bagira ngo ni inzira isanzwe basanga Amadubu y'Umurenge ndetse n'abasore ba M23 bamenye amakuru babaryamiye amajanja ahagana saa 12 za mu gatondo tariki 16 z'ukwezi kwa 4 2025. Ubwo n'ubundi baje bazi ngo inzira nisanzwe ariko babakoreye igitangaza. Aduyi wundi wari waje ngo guhagarara cyane, urumva bari bavuye iriya za Bukungu. Tubibutse ko ibukungu n'ubundi urumva baje baturuka n'ubundi za Kabara baramanuka nagwerera yepfo kwa Mwebera bazamuka iwacu mu Gatenga bararenga neza bamanukira mu Kigazura barambuka n'ubundi no kwa Serurangura barengukira n'ubundi kwa Rugabire, naho niho banyuze. Ariko aho hose babaciye inyuma nabo barimo bareba. Ubwo bahageze bagira ngo nibisanzwe, ariko bwana munyamakuru sinakubesha ubu nyine insinzi harakabaho twigwaneho harakaba Amadubu y'Umurenge. Ngayo nguko ayo tubahana amatokeo n'ubundi uko zaje kurangira. Reka tubanze tumundi dushimire ingabo za M23 ndetse natwirwaneho kubwa kazi keza n'ubundi wakomeje gukora bakomeza kurinda gakondo ndetse n'urugamba rwo kwibohora n'ubundi cyangwa se kwikuraho akarengane kuko twaremwe. Ngayo nguko bwana munyamakuru nuko matokeo y'uyu munsi kubari badukurikiye bakaba babashubije inyuma bose, yaba ari axe ya biraro mbiri babakubise babinjiza ishamba, yaba ari axe n'ubundi ya hariya za Gipupu babakubise barabarenza za Bukungu, yaba ari axe n'ubundi ya Marundi babakubise barabamanura na za Ruhina Mavi barinjira na za Turambo barakomeza bahungana za Rinjanja. Ubwo nabo binjishamba nukuvuga ngo ubu mu gace kose Kaminembwe ndetse no muco hagati. Tubibutse ko hariya za Mikenke ni muco hagati ni hose ni muri yaksimwe nuko nubwo ayo masasu ngo wavuge amasasu atagira ukwangana, ariko kandi abana bayisezerano bayacecekesheje. Ubu barapolinze umwanzi bamwirukanye bamuhashije. Amahoro ni yose abaturage n'ubundi binjiye uduma ko bararirimba ngo ibi bintu ni Yesu ukomeje kubikora. Imana y'Umurenge n'Imana y'Amadubu n'Imana yatwirwaneho ndetse na M23 ngo irakabaho. Ngayo nguko ayo na ya Minembwe ndetse na hariya n'ubundi mu Mikenke nuko bavyukira ku masasa, ariko kugeza ubu nyine sefu zikaba bazifunze hoza kubandi. Ariko nuko uyu masaha imboneza Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV batubwiye ko nyine baporinze ari amahoro gusa, ngo umwanzi yakubititse bidasubirwaho, ngo bamudiscipline ukwabo kose ku buryo ngo bishimye nabo babuze ico bakora, ngo baravuga ngo iyi ni Imana y'Umurenge yayikomeza n'ubundi kubagabiza abanzi. Ngayo nguko duhita dusimbuka tubabwira access zose
zose za Minembwe, uhereye Gakangara na Mahoro, ukazamuka ariya za Bikarakara na Mahoro, Rugezi yakorewemo ibikorwa biteye ubwoba, aho umwanzi yari yarigize akarakajyahe bamukorera igitangaza, nawe ubu nyine twatuvugana n'ubundi Rugezi kabiri mw'abana b'Abanyamurenge ndetse n'abaturage kera ngo batangiye, kuko ngo bari barahinze bumvaga imyaka irenga 8, 9, 10 nta munyamurenge ugera za Rugezi. Uyu munsi hakaba Abanyamurenge n'ubundi babatambagira Rugezi, imisozi myiza cyane, ahantu heza utasanga ahandi uretse Murenge iwacu. Tubibutse ko n'ubundi Yaduyi wari wazamutse ava n'ubundi za Mirimba, yumvise ibyo wabo yakorewe ngo ko barasubirisha ikinyamugo, ngo batangiye gusubira ikinyamugongo, bagiye kongera kwipanga. Bwana munyamakuru, ngayo nguko axe n'ubundi yahariya n'ubundi mu Minembwe centre, ubwo ndavuga n'ubundi mu Minembwe ahari abaturage benshi cyane, Madegu za Kiziba bavyutse neza, ahandi bavyutse neza hose, muco hagati nibyo gusa, ariko ubu ngubu naho na mahoro. Duhita dusimbukira bwana munyamakuru n'ubundi Igoma, aho n'ubundi agateka kazi na Karoni se cyanga bari bashinzwe n'ubundi umutekano bari hariya n'ubundi, noneho abasirikare bari babarimo bwana munyamakuru, noneho ndetse ngo babasirikare bari bahungiye n'ubundi muri Monesco bose ngo bari babarekuye, barimo n'intera hamwe, ntuziba yabimenye M23. Nukuvuga ngo n'abasirikare bari bafashwe, n'abasirikare bari none urumva bari bigize abaturage, bari bambuye imyenda. Rero Monesco niyo yariye kubatorokesha, ubwo M23 bakubise yabaciye muri huno, nuko bari bafashe rero babatwaye n'ubundi Rumangabo, aho bagiye kuba disciplina no kuba refreshinga mu bwonko, kuko ubwonko bwabo nyine bunanduye, babwoze barebe ku bwonko bwo babuzima. Bagiye koza ubwonko babufreshinge, bwongere busubire ku murongo, babasubize n'ubundi ku rugamba rw'imbere, nibashaka bazabakubitiza imitwe n'ubundi n'abanyabyaha. Ngayo nguko urumva ko Monesco bwana munyamakuru ikomeje gukora amakosa menshi cyane hariya. Tubibutse ko n'uyu munsi ndetse na ambasadere w'Ububirigi akaba yageze muri Kongo, aho yagiye kubwira abasirikare babo ngo bahagarare bwuma. Uru rugamba bwana munyamakuru ruteye ubwoba, ndetse tubibutse ko na Canada ubwayo yinjiye nayo muri rugamba. Canada ubwayo yinjiye muri uru rugamba, muri Kongo hagiye kubisibaniro mu buryo budasanzwe. Ni ngaho ibindi tuzobibabwira, ni ngayo tugiye kubona indi revolution cyangwa ikindi gihugu gisha, bitewe n'ibintu tuzabasesengurira ejo cyangwa ejo bundi twatureba igihugu kigiye gucikamo tu zange vuruwale upa, kubera ibintu hari agacu dariri twatureba itari nziza muzabibera hariya n'ubundi muri Kongo. Ngayo nguko bwana munyamakuru duhita dusimbuka n'ubundi Kinshasa habaye inama rukokoma yo kwiga ukuntu bakomeza kugaba ibitero, ngo ndetse no gukomeza kubwira amahanga ko uyu mutwe se cyangwa umutwe w'iterabwoba wa M23 ngo uburyo wo kwikura n'ubundi ukura n'ubundi mu duce wagifata, ubwo ndavuga Nord Kivu na Sud Kivu. Aho iyo nama umwe mu batubwiye amakuru yatubwiye ko ngo iyo nama niyo kugira ngo batange ibyo bafite byose n'ibirombe byose babimarire ku bihugu bya Amerika n'ibindi, ngo ariko M23 ndikomeze urugamba. Ariko ku mbande zose M23 turayizeye ihagaze bwuma, kandi urugamba n'urw'Uwiteka nabo yahaye amaboko yo kurunesha. Insinzi ni AFC, uru nigo rugamba rwa nyuma, tubabwiza ukuri AFC izo rutsinda byanga byakunda. Indi nama yabaye n'ubundi nuko bakoze inama ikomeye cyane ivuga ngo bagende bafata maxe yose se cyangwa amarembo yose, bakaza bagenda bafata umubembe bazi ko ari umugwanyi cyane, niba ari umukoloneli niba ari umugenerale, bagafata umugenerale w'umubembe, bagafata n'umugenerale w'interamwe, bakabashirira mu irembo rimwe, bagafata umugenerale wa leta n'uw'abarundi bakabashiraho. Nukuvuga ngo bagiye bigabura ukuntu bazotera
bamwe ngo bazotera baturutse n'ubundi za Biraro mbiri, abandi ngo bazotera baturutse za Minembwe, abandi bazotera n'ubundi baturutse za Bibogobogo, abandi bazotera n'ubundi baturutse n'ubundi hariya kwa Murima, abandi ngo bazotera baturutse Mukoko, abandi kuri Zero. Bivanze bwana munyamakuru ngo ntahandi ngo bagiye gufata Minembwe. Tukaba twiyamye isi twumve cyane, mugerageze mutakira ubwoko ndi muceceke. Twababwiye ko twe tuzovuga, uzotwanga twange, utugirira nabazo tugirira naba, ariko tuzobabwiza ukuri. Muhagurukane niyonga abari mahanga, muvuge mu ndimi zose, nubwo isi tatwishimiye, nubwo abantu nubwo amahanga atatubonamo ibyiza. Duhaguruke rero niyonga, tugerageze gukomeza gutaka izi ngabo n'ubundi z'abarundi ndetse n'interamwe ndetse n'ingabo za Gisegeti bahagurukanye kugira ngo bamare ubwoko bw'imurenge. Muhagurukane niyonga mubivuga, ababivuga mu Congereza, ababivuga mu Gifaransa, ababivuga mu Giswahili, tuvuge mu ndimi zose, kabone ko n'ubundi twakurisi kandi izo ndimi zose tuzifitiye ubwo bubasha. Rero ngaba dusaba abantu bose gutakira amahanga n'abafiteho bokomanga bakomange izi ngabo z'abarundi ndetse na FARDC zicuza umugambi wo kumara ubwoko. Sinzi wabaroze bano bantu nico badushakaho, turi ku misozi y'iwacu, ariko twagerageje kuvugana n'ubundi n'umuhuza bikorwa n'ubundi watwirwaneho ku murongo w'imbere. Twavuganye nawe Welcome Kamasa, atubwira ko ati ntabwo bamuhumure rwose, imurenge harahari kandi imurenge turakesha Imana n'abanyamurenge bose kwisi. Atahubwo abantu bakomeze batanga imisanzu, bakomeze batekerereza ubwoko. Misanzu y'ubwoko bwose, ku bwoko bwose irakenewe kugira ngo abari mu ntambara. Aho twavuga imisanzu yo gutabara n'ubundi physically, kubera ko n'ubundi abantu bakenewe cyane. Tukavuga n'ubundi n'imisanzu isanzweho y'ubushobozi bw'amafaranga. Yego, iyo yose rero ni imisanzu ikenewe. Dushimira mu by'ukuri abari kuyitanga ijanye n'amafaranga, ndetse kandi n'abatanze n'ubundi iyo gutabara physically n'ubundi. Tushimira cyane n'ubundi abarwanashaka bose babakomeza n'ubundi gutanga imisanzu yabo. Tunatabariza abasore bose bari mahanga, wewe ahuri n'igihugu urimo, muhagurukane niyonka dutabara igihugu cacu. Tituzemere ko igihugu cacu kiba umusaka, tuje gufasha abandi ku rugamba. Basore mwe mudukurikirana hirya no hino, muze dutahe tuje kugwanira igihugu cacu. Ntaheza nk'iwacu, ntaciza kimahanga. Amahanga arahanda, amahanga ni mabi, uretse ico twari tuje kuhashaka twarakibonye. Rero ubwenge dufite buratwemera kuba natwe twaje iwacu, tukaba twakomeza twinvestisa kandi n'abafite ubushobozi. Timutekereze gukomeza gukorera imahanga, mukomeza ahubwo muyabike, mwumva ko ejo nejo bundi umutekano ugiye kuba, amahoro agiye kuba. Muzamura imitamenwa hariya mu Minembwe, nanje ubwanje mugatenga mfite kwazamura umutamenwa, ndetse nuko bazebura rifa na mwene data Joshua Entertainment iwe afite kuba uyu munsi afite mu bitekerezo bye nuko azozamura n'ubundi hantu bita kumonyi ngo inzu igeretseho ngakane. Ngayo nguko kubari badukurikiye hirya no hino, mukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Kandi dushimira abamaze gukora subscribe kuri Rugenza TV kuzuza 10,000 cyangwa 10k subscribers. Muri abagaciro cyane. Reka n'ubundi rero dusoze tubashimira mwese mwebwe mwabanye natwe muri amakuru y'uno munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane 2025. Reka rero tubashimire yuko mwabanye natwe, naho mukanya n'ubundi mu yandi makuru azaba ari ku Amadubu y'imurenge, amadubu